Angan, tayla, oy. Dumingong dako. Palaba matas tong sawa ni. Laban. Dapat Domingo ting relax. Tunga bugtuba. Oh, naghana pag nabuno no. Domingo, palabon ta. Domingo, ting relax di ba dong? Dapat. Laro. Hindi preventive kaso. Apay mga labunon sa kong anak ko, mga puti, balong taong labag puti. Dapat iwasing ni tanan. Balong labag og sukuso. Padyoy sabon. Sus brace pa jud, dapat tight ang sabon. Lapa na eh. Dapat karong Domingo, ting relax kay. Trabaho matag Lunes ug Sabado. Daos ka dyan, Koy. Nagyaw-yaw man ka. Suko ka, gipalaba ka. Siya nasuko. Taka raman ka, oy. Ako aba, kung magpalaba ka, dapat lubos-lubos na nimo, dapat mudawat ka og kuan, labada kay para di ta malugi. Kay Domingo biya karon, kay para maka-extra income ta ba. Sa gamay ra mo kay nimong gipalaba gud. Way challenge ba?